Ti perlok kumni sa season 4 ni kendu bat pi biang ha kani ka channel ka jonga ha ka jing wara ka jonga ya kani ka wei ka kshat ka ba bun na pedeng jong pi le se ki perlok ki bala GUE ki bala jutip ru ya kani ka kshat ka pan nong light fall le se pi ya nti nang ni kadan sakaliang kamon ha bangi wan na rum jong kadang kingding bat ha bangi wan na neng jong ka mairang pat dan sakaliang jong kadiang ti sedai rung ni ka jaka kolong ka jaka ka ba itanat ngaru ka jong khmat ngarung kani jaka ngas kuat ban pekai kendiat ya kani kejaka andre ngasiam makalong pat kejaka bekuj kesuba bat kaba itana itu ini kami sekemat ya kani ka video ke kejaka bang ipek kumne kani itu ba kalong ru kejaka kaba si kalong ru ban khwai do apek bah kani kejaka kidan ketu kan ki perlok ki bajuan khwai teng ni jaka ki tu kana ba kidan hi ki dok kha ki ba ngilak ban khwai melen masuk tenan le si kan ni kepat dei ke poliur ndre nganget ke poliur jaka di kaksa kanang he pun internet susu kidan duk ki spot ki jaka ki bangila ban sendur nering film bang kwa naga benta ke jing sutenat bu kadak ke jing ken mau naga benta kani ka jaka ti kumtu perlok abang ya pat na kani ko kaliang dan ni wi yeng ba ni wi jakai balak ker saudong ka bang ila ban ring film ne sendur kadak ka jing bu jingken mau ini nama kalong jaka ne ka spot area ka ba itenat ha bangi wan pa wan kai na kani jaka na ko por sa ko pan ti jaka kalong tu ang te jrong ka ne ka tu ka bridge ne ka jingking pa ne po pa ka ne ka thwei ka ksha ji ka mangol ong men ne ka dang rit ya menta ka ba pat dei ka poliur dengan ngai ka poliur te ne ka ksha kala he bha na madang dei ni banai basan ke ko ru slap 4 wan ha te ka dang rit kani ko jaka te ka mangon suong kalong jaka ka ba itenat moh long sia jaka ka ba kuy suba ka ba iten ni de piwan na mairang sedang kingding kadang kadiang anong rumah tapi wan ada kingding pat na terkema pat di poy anong rumah pat kadang sakaliang kamon sat bang ti hang ni ngalapus ru artli gidur kenang bangala ban pen i ya kerukom long habang ison ya kedur kong kejengkwa ka jongpi ya kanu ka style ne kanu kerukom tetangam tu perlong ni lapoi benta ka bakut jong ka video ting sai kendu biang bat pi pat ha ka woi pat ka channel te kublai subu ni pi ada ka por ka jongpi